Projects zigwireho zirimo cyombeko cha Golden Jubilee House ekirikuza kutahiza diocese miliyoni 2.4 buri mwaka na factory y'omwani eyombekirwa hakashozi ruhara. Bueno riare nyarafara mucogo umwizero ya Honorable Rwandarama kusima munonga my Lord Bishop na management ya diocese yakore abuko tabura gicho amano base kuburira yo boro nayo mwene guma miliyoni 5 tukazi savinga aha twero twagure kizibecho kikakiriye cha company babintu bita ruhunga konka cyagumaho hati twija twakikamamani emyaka eji hererekere mbweni tweda kusima akachiko karomamikananura na timu yeyona. Bishop Mwesigwa akorise mu gishogo kongera kutera abakristayo bono muranga kwejumbiro mu kuhingo mwani n'ekigenderwa cyo kutungura intasi kokana zo kurugiro kuwahurira ebikorwa n'ebyamani umwana wo gutsura bentugura twija twagutamu tuza kuba tuyamo ikintu cy'amani kandi tukagambira n'amakanisa gona gatandika kuhingo mwani umwanya wo gatungwa umwaka gwe 2020 ari miliyoni 5 kandi ati cyona kucyombekere kucawa washanga twinemo rumu zicendanisha. Simon Kwikiriza, coordinator wa household na community transformation habo bureberezi bwa nkore nagera ngo factory y'omwani gwirweho neza kwera kongera hantasa y'abantu akonso kontu gura ha benunji mureke kuguzorora byo rwanyu mureke ngo mwana mwagusoromaje timwa hutaza system z'imiti yanyu yo myani mukabura kutaho bundi mwani next season rero obundi abantu entaseka wasa kweyongeraho bakija bareze teka teko twareba ngo nibenda kubitaho vari kongera vari yahamwanya nuko kutandika nabo tukawa supportinga kutandikana na machine keji eriko basa kushura umwani warwa bushawe. Ubureberezi bwa nkore bukatandike hururu yo kuhingo mwani omwaka gwe 2021 ahamataka g'amakanisa gona kandi obwa hati mbashikize eka kandi obwa hati bine eka zuri kuhika 233 aha Churchland. Gashakwa Abdul Kalim Sengendo.